Ding di collection clear tu te in zafa in zibai kabu ka chu kan channel te ila subscribe lo ni chuan min lo subscribe to ring kan in so me when he February ni sari sang ni som ni paruk ania tuntu ma chuan February ni thum thasom pani sang ni som ni panga jing daria ta bauta Marina lal chan chhoi kum som ni paruk daughter of Joseph Malso Maletan Shilveng Tual thi na chungchangah Mizoram Police Press Statement kan ron share chuak don ani zonom outpost ni thum thasom pani sang ni som ni panga darat le minute som thum zinga chuan pu John sang nuna Tanshil veng pui hne na chengin atunu Marina lal chan chhoi kum som ni paruk daughter of Joseph Malso Male Tanshil veng pui aizol chu nikhat thasom pani sang ni som ni panga dar som pakhat le chan ve jing lama chuan a holo thu report ani a chumi awangin malak saktorin hangena zonom police outpost general diarrhea mibo report zialuni in theito pa zon pui ngal ani mibo nia report Marina lal chan chhoi kum som ni paruk chu nili thasom pani sang ni som ni panga changa ni som pani thasom pani sang ni som ni panga chung hian police le Tanshil khotlang tenen tangkopin theitop chua zon ani a hetia mibo zon na kalpui ani lai hi 10427 le 825-989-59172 a call detail report CDR te la in uluk takazir chian ani a CDR changa apyak chinta chu thu zo fia ani a CDR changa landanin Marina lal chan chhoi abawne hian amibyak pakhat chu uluk taka thu zo fia ni ma sila Marinai bo chungchangah hian evidence thattok om lawangin chhuale ani Marina lal chan chhoi zon na kalpui ani meklain ni som pathum thlasom pahni sang ni som ni panga darnga le min som ni panga PMA pu RS larin sanga Tanshil branch y me hne na chengin MZU football playground bula me cherwang niom tak an mu thule herwang an mu hi mi bozon mek Marina lal chan chhoi ani nge rin ani thu zonom police outpost adon ani a chanchin shat ani vele ruang mona mun chu police teamin panngalin forensic lamte po shil ngal ani a ruang omna hi MZU football playground na changa matters somnga borvela ni in alo toys hitan to a inquest uluk taka nei ni in forensic expert ten uluk takin ruang endikna anthok bok ani pivanal rawi Tanshil veng pui chuan ruang chhar chu afanu bau mek Marina lal chan chhoi ani ngai thu afin fia bok ani police inquest changa alandanin Vanal rawi Tanshil veng pui chuan ruang chhar chu afanu bau mek Marina lal chan chhoi ani ngei thu afin fia bok ani police inquest changa alandanin ruang chhar chu chhia to wangin le ponnama changa lanthei china noma ingma mu thei om lawa wangin athi chandik tak shiat ani lawa hetiang ani awang hian ruang chu civil hospital aizola nisom pali thlasom pahni sang ni som ni panga khan athi chan chiang teka fin fia ani theinan postmortem examination tura thon ani hemi chungchang a hian vaivakon police station a unnatural death UD case vaivakon PSUD C number 26 date 25 14/12 2025 register ni in uluk taka athi chan chui zui ani a Marina lal chan chhoi thina chungchanga inquiry nei ani lai hian mi engemoza chofia ani a inquiry achanga landanin Marina lal chan chhoi hian naw apai mek thu shat ani a amero chu afapai nai ro shat ani lo Marina lal chan chhoi hian pasal nei atum thule apasal tur chu paupalam pensioner ani thu shetu hne na changin shat ani a tin Marina in he apasal tura soi hi Tanshil veng khwale tuidik tak ani lo thu po shat ani Marina lal chan chhoi thina chungchanga inquiry a rin hlel pakhat chu zonon police outpost a ni som paruk thasom pahni sang ni som ni panga khan ko ani a heti mekla hian puarel pe ka chu ache nei na changa azon thak thole
Ebenezer Hospital panpui ani thudon ani a rang takin Ebenezer Hospital chonpui panpui ngal ani a FSL team tene RLP ka motor BR number MZ01S4967 Tata Nixon chu rin hlel thila chat pui tu te molain uluk taka motor chung chu enfia ani a motor chung mun sang sanga thisen kai ninge yarin mo ani michuina ka zela FSL expert team ten indikatan says anita ani tin RLP ka chu Marinai chan chhoi thina chungchangah in nam toi ngei ni arin ani wangin an chenen chu ground of police siamin enfia ani a RLP ka phone manlai Redmi 88 chu an chenen na changin sis ani a forensic science and laboratory aizola enfia tora thon ani bok Police inquiry hian Marinai mobile SIM number 6909104227 call details report CDR chu zirchian thatle ni in Marinai benhnung bertu chu SIM number 7627949735 ni in abia kun hi date ni khat thlasom pani sani somni panga dar som pakhat le minute somli am ani a he SIM number 7627949735 nei tu hi pu RLP ka tanshil vengpuya in samek le kolisi pachanga lopem mi in lua khosame kani ti shat ani munchang shanga CCTV surveillance camera umangang ti enfiani in heta hian Tata Nixon var BNR number MZ01S4967 chu Marinai ruang charna MZU campus tanshila nikhat thlasom pani sangni somni panga khan atlan lut nge yani ti finfia ani a he motor hi MZU campus a darkar nile minisom paria chung aum ti shat ani bok Marinai thina chungchanga hian rinhlil kai ber ani wangin uluk taka zirchian zuizel ani a helir the BNR number MZ01S4967 Tata Nixon hi chalan app sa changa landanin laldo sakalet sun mabok minga register ni in ni somni pakhat thlasom sang ni somni pathum khan third ownership name to Joseph Leremoya son of RLP ka kolosip nena cheng noinga le singrata shal chon ani Marinai chan chhoi thina chungchanga nu chuina kal zela ruang chharna muna chang hian Marinai chan chhoi ngong ru ninge yarin le aha pariat le thisen ninge yarin chu mu chua ani a tichuan achunga tarlan motor chunga thisen ninge yarin le arwang charna muna evidence la khom de chu forensic science and laboratory aizola and dictora thon ngal ani shat pui to le evidence che sang la khom indigna changa alandanin Marinai chan chhoi thina chungchanga hian swalna konga poi khoina criminal offense omnge nia shiada nia wangin Vaivakon police station a twal tha thu boy zalu Vaivakon PSC number 826 date ni som pasari thakhat sang ni somni paruk UNS 103 sub number 1 PNS anita ani nu chuina kal zela evidence chi sang forensic science and laboratory aizola thonte chu ni somni pathum thakha sang ni somni paruk hian evidence examination report don ani a examination report changa alandanin RLP ka motor chunga thisen kai ti chu Marinai chan chhoi thisen ngei ani thule wang charna muna ha mu te po Marinai chan chhoi ha ngei ani thu finfia ani bok ani tin RLP ka mobile phone Redmi 8 examination report chu forensic science and laboratory aizola chengin don ani boka report changa alandanin RLP ka hian a phone Redmi 8 a hian Marinai chan chhoi mingle contact number chu DNHRL MART a safety mu chwa ani ni som pahni thlasom pakhat sang ni somni panga khan RLP ka phone a hian pregnancy test kit thalak mu chwa ani bok ani Marinai chan chhoi twal thina chungchanga nu chuina kong sang lo lang chu RLP ka kumsom ruk pahni late son of RL damale tanshil veng pui aizol hi poi khoi to le mo phur tu berni in mu chwa ani a hen nu chuina hian tanshil wai mele FSL team ten police te thei top chwa min puya wangin anchunga SP aizol district le
staff te chuan lom thu an sui ani